نوچه که دنیا لزگین انجمن کردی انا کسی درباره روشا سوری و ایرشا ویداویه لسر حلب داخویانی بلاف کرد داخویانی خدا انجمن کردی انا کسی دبیجه او جنیزیک و روشا حلب تشتیکو چی بویا جنیزیک و دشوپینن دبیجه بحر آواهی او هول ددن که ریل بر گوهرتنا دموگرافیک بگرن دبیجه جماف خلکیه طيبتي خلق هريما عفريني قول جهي خو بمينن و كوچ برنبن هون و داخيانيا انا كسيا بلز لسر اكراني رودا بيجي دبينن بره تماشاوانين هيجا دما كدگوتن داعشي دناوا چكدارين اوبوزيسيونا سوري و چكدارين هيئة تحرير الشام دا هنا كان باور ندكرن لانها اثبات بدست مكت دليل دوان ایرشین خدا چکدارین هیئت تحریر الشام نبتنی بو کی بوان رابون تروریستین داعشه دما کو در باسی باجار کفرنوبل دبن کو بری دبن کنترول حکومت سوری دبو چکدارین هیئت تحریر الشام کیف دکن شاهیه دکن دچن عرضه رادم سن دناوان دا کی هنه چکدارین داعشه هنه اشکره دیار دبن لسر ملیوان لسر ویدره امبلیم داعشه هیا لفي فيديو تماشا بكن او داعشيه كود نافا واندا ديار دبا روي خو قرتيا راسته لبلكي جبير كربا كلوغو يا داعشه يل سر مليوي وشيره ببينن تماشا بانينشا اف جاك دارين هيئه تحرير الشام كيف تكن كاتنا باجار كفرنو دنافا واندا ونينها داعشيه كي السر مليوي امبليما داعشه وند بينن ابا ودي صدر كمان وفروا على طمشيط للضيعة البعدة. إذا الآن كفرنبل تحت سيطرة فصائل الدولة لسر كنجيوي زلامي داعشي زلامي داعشي امبليما داعشي روي خوفشارتيا لرويوي خوياي اگر امكان هبه اون دسبيك دس نشان ثاني دسبيك شو بكون جارت تبينن يسافر اف داعشي صلى والله هون دبينا أبزلامات لوجا داعش السر كنجي داعش هذا نوع هيئة التحرير بله چه تشتی نود درباره شر حلب شیخ مقصود اشرفی شعبا و شیر وادا هبو مدوی بلتنه دا طیبت و روشه آنی سرکرانی مالا و آوا با تماشاکر حتی سبا ساعت حف بمینت خوشیده جبیر نکن پیشیان اکرانی هر